Debi ayana me wadi bi ayana me kase. Me nia Mallam anaso for comfort me kase wo mbeke wa brabo mbeke wo shebrem mbeke wo dachi. E bi ni Ewiase da apart from me nya me soma. E bo bit me kase na wo say. E se be gafra o yabo odua mbe dani ama ye wo dua bo no different. Ya papa ma ya tamfo. And in a solid dine, see one. Oko to collection 100 billion. No big top of a shot a solid dine home. Every item at Natamfon and a lot for the or no, what should I tell? Wow, I got to collection 1 billion. Yet, you shut them. Actually, no, you're the one, and I said, we will be go for. Oh, I try Ariano. You were near many be or what? Wabusianum. Okay. Nay, a case Wabusian, and yes, Wabusianum. There be at a say be a Wabas and Timamo and I come Mamuha. Ubiti me wa kwala kete obadwena ho wonte ase because say wo kokko gi moti abafia awaso wo moti anaso bia me kase unwu ya wonim dia obanya sika to nsem anaase sika bia ni ho to nsem anaase ya dwaman ni ani bere mama ba ko so aye frene ko man mu odu eastern region e kwawo ba bia ya wo wo TV so easter no wono mana mete atibie aye 0245 77 18 Ghana Funyina Ajo na Makwaba Emfa Emra Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center na ejumadi Ewiase mu ne Sunsum Nsem Ewiase ewi ene Sunsum ahodo a Ewiase emu Nsem emre ena aso na we no powered by Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center. I work atibi escafo amantem 27 years of good service and unyame and Mallam Mohammed so a wo ye adwuma finimrant bia besi sabri enfie adunu enson enie yenyamre atrase free sabri no ye mwo nu honhom sunsum ensem ahodo a ewumu ene dwumadi a yedie ewo yakache hyene nso se yen yenya azanti 27 years ene eguso a ye adwuma ewo kwaw atibie yare bia ha bia nso so oba yakache a alada roma befa Mallam so na watumi asa oyare no ede ama ebio yedi nkomo ya no the numbers ewo TV no eso enti obetumi afre na wo how bi ana se wo asemusa bi yare bi wo so ube frɛ na oni adi nkomo na afi ya kire kwan mapa na watumi aba na oni abedi nhemu hyɛ nso se yenya azanti ene ati radio so live on Kumawood TV Kumasi Atinga Junction na hodjo ena afi nso Mallam radio station wabie kwaw atibie Unity 87.7 FM enso fire kwaw atibie nti we no kra kire we se yiwi a bia hoto mu a se Mallam azan wo da wo de ubetumi afre na waka na no se Ghana nso de 27 years a ye ne members of parliament nananom ahemfo ena afi so muslimifo asofo atna ko watibie no resa ena yakopon ede anam yeso a wode eba how bia no obeba na yetumi aboa Mallam atrase ma me mana kwaba na afi sede da bia wo ye no omfa ye nkotwedi amponi Mallam akwaba ya no ya se boko de boko imu si ana mani age eden so hwan ye fe utop no ye kama pa sawo we penifo de ye won penifo na oh yes da be se we de nya fugu ye penifo de ye fugu ana kente unse ukokuru mu aho ebi wo hwa ye nkwala ye de no price no nko para fe ko nyame to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amen bas bibia ni wa bai wotu fo nyankopon san yede eni ja ha yede betna hai ayi wotu fo nyankopon di mu ani yede abetna TV station na afena so yen ntimechia Asante region fo nyina
ene Ghana fo nyina ne kwa man nyina la metia obi bia dabia obetia akani aseme yetani okwatia akani se afishia pa sa afen kometo yen nti sa afen ko bebeto wa so okode odo obeko nti aya hwe branya mu nipa dodo a omoko aya kase afen ko mesan ye honko oh okay so ko ba obeko aba na ba asa ba san ho nti afen ko mesan ye honko afen ko meto de so beto wa no wona beko ne de taka pa o aya samu nti metia ko man nyina na Ghana man nyina ra ko wahemfo anu ko zongo wahemfo nyina ra na Ghana ha obibia le ma obibiara ajo obiajo so ya kasa Mallam Mohammed one why ya kasa Mallam Mohammed mena Mallam Mohammed spiritual and herbal center me wo kwa atibi asika for a month na Mallam no o say aya na dina kwa ya Mallam Mohammed spiritual and herbal center no aya na kadodo person ka dina ya Mallam Mohammed na so dina aya Mallam Mohammed spiritual and herbal center ejina ho ma say obi a munhumbone etata wo no aya spirit ne etata wo no wotimi bedru Mallam Mohammed ho a spirit ne be fa na kwan na wafa wo kwan enti na mane gina ho ma say Mallam Mohammed spiritual and herbal center abuja ye twe ho abasesia na enne Mallam ewo nipa e de maye ye ba sesia nyu afide ne fia da bi aya na me wade bi aya ne kase me nia Mallam anasofo comfort bi kase wo mbeke wa brabo mbeke wo hyebem mbeke wo dachi e bi Ewiase da apart from me nyame amesoma e no bit me katra wo say e se be gafra o yabo dua mbe daniama ye wo dua bo no mo different ya papa ma ya tamfo enti ne sa solid na esi ho no o to collection 100 billion no big top bob ko sha solid dan ho e bright ma na tamfo na lofo dia o no wa shira che wa ko to collection 1 billion ye nhwe twere atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusunya no mo na ye kase ewabusunya ma nya se ewabusunya no da bi atese bi a wo be ba santeman mo anaka mamu ha obi teme wo akola kete obadwe na ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awo so wo motia no so da bi a me kase unwu ya wonim dia wo benya sika to nsem anaase sika bi ani ho to nsem anaase ya dwaman ni ani bere mama ba ko so aye frɛ no kwawman mu odu eastern region e kwawo ba bia ya wo hwe TV so easter no wono ma na mete atibie aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0200 797 887 ya kana ego screen na so Kumawood TV aba amansane yana yedi Kumawood TV aba amansane yana yedi sini papa yan sign emma ya hwefo nyina kwa ba pamra Ewiase mu Ewiase ni Sunsum Nsem bedi eso Mallam Mohammed spiritual and herbal center Kumawood TV ene ewo ebia na manfo dada wa ebrenu ni ye bi ni we are also live on Unity FM Kumawood TV 87.7 FM Mallam ekase Mallam wa minimba ko ye kire ha Mallam minimba ko bi so da bia fugu na hye no o hye tibi se bia da ono so ya Mallam kwan pa ne Mallam o won say yakase Mallam wa Mallam stand ko Christo as evangelist Mallam eye teacher ni Mallam o ye kyerɛkyerɛfo na Mallam na yaka no ye wo Mallam no mo difference on say ye wo bi wo a wo ya Mallam no ye no o de kyerɛ nkwala de
obi oho oye Mallam ochire nkwala mankranta ana obi so oye Mallam ochire nkwala Islamic school Islamic school na mi chire mu akwakwasi no egina ho ma translation Gino what dey me chire wono ono obechire akwala no ade na akwala ne be hu so wo de pe ma na so nchro no kasa no ana onchro Quran na kasa sana Quran ya chro ontimi ya dan enchro eno no ewo ho ana ewo obi ho nso so a oya Mallam wasua Quran na wie nsa doma chade no nyame mfa maane nyame mfa maano na nko no asua Quran na wie a nyame mfa doma chade na maana nko okay de nko betimi aya na say obeye imam obedi domanim nyame mfa doma chade na maana nti no ono fo so odim de no wo no ode ye Mallam adwuma enti Mallam adwuma na ono no ode beye no ene si jo nanti Mallam ana akonfo ene mo wotumi ho akwaje ente sa nipa no obe hunu no me no kasa nka me babeduru ha no sabi anka obete lafenta horo wo me ho yes anai bia obe hu sa nipa na nankawa because tumi bia obekwaje bia jo nya tumi na sanso de wo no ho ete se wo ye adwuma Kumawood TV nti babia obefa bia no wo ye ayi political show ha awaso nya card e kire se dwuma wo ye dan udi enti ono so na mo gitumi ne nti no nti ebeduru ba be Mallam ba ko nka wo buru ne nsa be ye de wo nti ono ye ne ho sa akwala oni mirikatu oni mute so ndo kwaji onim anya na dia nti onim so be ya ma nti sa nipa no wadane na nkwase ni ohu na nkwase ni ana abu ewuda abu na ewu kura no obetwa no mena ka cho so okono no opere enti ono adane ne ho na nkwase ni adwuma biara wo de bebre ne bia no so be ya ma oni futu bia na advice bia o de be ma enti ye wasa Mallam fo no wo ho ana e wo bi wo ho a nde no bia ho pepe ni bia office pepe ni bia aye kramoni ana o ye Islam ye wo pepe fo no wo ho o ye pepe ni nso o ye Christian ye sa wo pepe fo ni bia o ye pepe ni onya sore onya hwe ye sa wo pepe ni bia wo ho a o ye Islam enti di o wo sire mu na onya hwe no omo de no ase omosom abosom na omo wo de omo nso anije ho nti ono bate se safo ha no obeso ye te se bia aswasi nzongo ana bia ayi mochi nzongo a wa beso ye wo ho no ode ne ho akobo nzongo fo no enti onye kremoni ko obefo so ase ne ho so oye Islam enti saba na obi eyare pompo na pompo no nko bia na wo pompo na duro a ono koje ba ebeye na ekopa ye se akwai wo duro nto ho no wa start hu no se ande mpapa ne amana na menana ne amano me kwasasa ba ebetimi ayedan aboa me enti ono no de ba no de Mallam no aba beto ne din so de meka waje azie me ne wo kasei ebi wo kura wo asua Quran esene me Mallam Mohammed 100% nanso de me betimi ade Quran na ye no ontimi mfa ye because nyame aya chede a nyame de amame enti na bribia ya na me kasei minu bi o ye Mallam ankasa wo nyame na de adoma chade na ma no de onko be ye ene yare obesa ene obebua nipa ankanya yizi na ena mo se ye de doma chade na ma no ono de no ho akɔhye tumi bi ase enti that time no nyame na de ma o ena mo se wasanya nyame fofora wo som no o nyame na eti wo mu na de ye adwuma na no akɔye no ho low current ko yakobana kana so so mpesa enti da bia ne wo be hu ntimi ye eti se minu ya no mu adifo ono obe hu ye no ntimi ye nyame de adoma chade na madifo so onye difo oye very powerful ana nyame de ama no difo so onye very powerful no ana nyame de ade meme amisi we woni challenges ama face ansa na meye Mallam thank you enti difo bia ni ho wa wie school a wanya sa adoma chade we obeye na adwe so obefa oye wo mu ana oha wo mu enti nyame de adoma chade na chewo no obenya attack bebre enti ono hwe wontimi pe no no de no ho akwa wura adom bi ase tumi bi ase yes enti de no ko wura tumi bi ase pa bra atumi na agina no na djuma na agina no anko be fo se wo so gye nyame ba nyame ma no that time no tumi ni gina na mu tumi ni no de ye djuma nte wo be hu no se obehu no ontimi nye anka me ne wo ka yes it is 31st January hwe adifo bebre nkoma amashe 31st January mo December ana me bo December mo se ekwa kwesi January
say about 12 I be or get about 12 and son on my phone. January no say January the month. Enti mene wo kasa ye no. Saba sang adifo bebre o ma hyenkom we bewu we be yesey. Wo hunu ade no ntime ye. Enso aye no ono mboma kase se nipa ne ma no ho kwan a. Ade baako a asemi nuanom a Kristofo. Ah munnam di sankrofo na kina wo so wo hunu se. Enti sas nipa na etwi ne ka enam no hunu se obi anya accident. No da fo mu iwu agi nipa ne bia na no ka kire na se difo fa me ko hospital ansa na odi nipa na kwa na. Ana what did they make an say? And just say wo hunu nipa na say bibi say ba so no obi wo ho a wo friend and dem me no ka so mbra o ma anya bibia na yire gya no na adua yese wo so wo hunu kom na afa ne ho ne bada hospital owu wo so wa hye kom na afa ne ho die ase wo ye diefo a wo ye nyame nipa de na wo so wo ye so obeba ne nchen dia oh never no idea ba dabe nka asam nkyira no akwaye na ho se ono no difo no wa hunu ontime ya ho hwe se wo banas no ho na wo gitum na wo de ho kwhye na adom na ase a ekoto no de ne ho awuram anabia che no wo ba na kya se wagi atum wo comment wo ho adom ho kwhye na adom na ase dodo no so bi wo ho a omo de mo ho kwadwane ekot enti aba no ho ne se we bewu a ebi wo ho timi ka so ke me pase me di me hene hindi ya me pese me di no me di na me nya 5 years na me wukura me okay ebia me pese me gidini me ye DJ me pese me gidini na me nya 10 years na me wu a okay enti ekort no de no ho akwadwane no difo no so de no ho akwadwane ekort no de ma eduru ba bia san krofo no omanigi sa ekort no ho no o de no ho kokwadwane a te se wo ye difo wo de ho abam enti wo de ho abam no ye pese wo gidin na wunya sika na kyase wo be wura ekoto no no wanya din enti de abeya na say sabi Eric ede no ho aba badwane ekoto no ode no ho etwa for 10 years enti Eric anya 1 year enti wo ya ma wo hyekom say afi ebai Eric bewu na say afi ne beduru na mpa Eric wu a don bete na omani ayadan a kire wo na kyase wo do wa badwane no wo so ya ma wo din ne yadan eko yes. 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 Ambo. Yes. Yes. Thank you. And what did they make I say? Enti na masane ma no no asor difo pa watimi ehunu si nipa ni wu na nyankopo si nipa na mba wo nkyenti no ande ya wa mba wo nkyen obewu ana so na ya de me ka kira wo se wo nyanya me nipa onye nyame nipa dabira enti papa wo bua nipa enti sabio oni difo no se na ba na wo abrochire no oni papers na wo hunu se akwala na bewu obeka se ne ba na mra ansa na wa boa no enti de na ekoso ono be kase ne ba na mra na nan ase dabi wo kwa ho a wo de ho akwhye na dom na hohom na ase enti ye wo so da ye so fo no ba me se na de wonya do ho akwhye na dom na ase ne de opa bi o chinchimu ti se radio wo chinchimu ekoto GVC na ba Unity FM na isa be chinchimu sa Ewiase emo sabne Sunsum Sunsum Nsem yimedi Mallam Mohammed na ene no ewa ha yedi makasene so sa Mallam oyubia onyame sa wono so na wosan ye nro e de ma wona para ko fane me wo kwawu atibie asikafo amantam the whole Ghana the whole world Mallam Mohammed me African ana oba African so a Mallam Mohammed me Ghana ni oba Ghana so na wochichemu a sana etienti ya kana say etafo because me jodi abi abeka say hwe tani na wabet na radio no so me yetani na me yetani so no oba we be say 16 regions no region ban ana me yedwuma wom eye Eastern region Eastern region enti Eastern region na me wo no ahefa etese dua so dua bia wana na maman enti me wa na maman ba ko no so a ya frɛ no kwawuman mu
kwawu Easter bar yesi kwawu no mountains no ba bi o mo fa copy no so no omo yuso paragrade no sa kuro no so na mewo Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center mewo kwawu atibie asikafo amantam ho na mewo 27 years I 50 me ya me ba ya be ya adwuma ko atibie free say I 15 December ya na atwa mu no eda no ya banada no ana menya 27 years e wo ko man mu e wo ko wa ane asa ha wona de da bia me ka say te se me Mallam Mohammed majuma see ande sentina program na me ya no live ebi ni me twa CD me de live fra natural wadwen se Mallam no kwasi asem no odi ana wakase kwasi asem no odi because yes do twa asa no onim se na chiachia enti wona me ne meti ha me ne wakase wona wase wo kira wadwen kira ana de me ka wode de me kana Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center no yare be na I may say omu afa na life e we Unity FM ma membo telephone number se no FM phone de omu hu number no Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie asikafo amantam no me telephone number se ne ni aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 na saje voda no eye 0200 797 887 0200 797 887 eye Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie no me telephone numbers no email eye atibiemallam@yahoo.com @yahoo.com Facebook no eye Mallam Mohammed ana atibie Mallam wo search ni Musa Mohammed kura wo benyame na de wo beye a wonyira wo search ni Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center wo benyame on Facebook ana wo ko Google na wo ko Google map no so na wo search me atibie Mallam ana atibie Mohammed wo benyame wo Google awusa Kumawood TV na so no wo be say Mallam numbers no ni na no ke screen no eni so na ko be si bia ka dia so no school e wada ho ti no obetumi afre de komo ya no ofra ya ka no eno be din komo kama numbers ni na no e wo kwa ofra nanti no e beje na eno we din komo na ma me musa ba na say yare ya besa na Mallam yale a mesa no na I was me kyerɛkyerɛ na mbesa kyerɛ kwan a na mso a Mallam Mohammed e de besa yare na yale a mesa no obi wo ho a etwere yare yes etwere yare na e wo no so wa ye wo de achi sa de ba ye na say yesi ebi a ya kana say yesi otogya mu a ontimensa na se sabe wontime wo ne ma wo se wo ka kyerɛ nye na yale a wo sa no sabe wo si wa ye dan ya gya hyehye wo da enti oba bi o ye duane bi agya be hyehye no enti so ka say ojaka wo ontimensa dia na kya say ontime de ka kyerɛ enti na ontime ne ma na o ka say ne ka kyerɛ nye eye twere yare a Mallam sebra ana twere yare no so ye wo mu difference be ye de wo ho dodo na face wo twahwe na wonu pu ohuru na say wo yare twere yare da bi twere yare ni ba wo e wo bi so e ba se ya otimi ye no wa ye se shine wo so ade mo se ya obi do ni me ba ka se hunhun bi na ye da aba na so be wo amiri 2 minutes asana na ni so that no e no e ye twere yare e bi so wo e ba na jo da ho ntaya mo so ye da ho hunhun bi betu ebesi wusi ni so so na nya hunhun emburunkuma che no so na nya no ntia wo ho abedu se bakọ no no sabe na wa dwonso ntia timi ma opani kura no wanyi so guso jinsa kata so ntia Mallam Mohammed say tuanamo na bra kwawu atibie asikafo amantam obi so ho so a osi ekuro abeto no video kuro atimi abeto nipa dance ni video abeje title and ya friend kisikuro Mallam say enkasa tuanamo na bra kwawu atibie asikafo amantam obi so say Mallam me problem ni nyina na say Mallam media no ayakoma yare e base ya obekase ya de ansa wura me yam na ya twen Mallam say enkasa bra tuanamo na bra kwawu atibie asikafo amantam ebi so o say Mallam
miyam yefu yare osa media china enkwada Mallam Mohammed say tu anamo na bra kwawu atibie asikafo amantam ebi nso wo ho se Mallam no kwar ne nyame anim Mallam me problem ne nyina na say Mallam me minimu ha no manya throat cancer minimu kro throat cancer na ye ka no dodo na fi se ye yare bi a ebi mada anabi ase nso ayeye nya na ede ma ye ho o so bema bi wo ho wanya babaso ndemu yare wanya babaso na wanya no ama me ne wo kasai ebia no wo akoyi ne bere mama oba na oba de na hye na num ento lizigu na num no a owo throat cancer owo babaso na oba na benya enti abema na nya throat cancer what the make na say enti wo be won say bema de bia na se o say ye kaka na num aye kuro aye babaso na wanya bema so a bema so benya aye throat cancer enti abana ye no a wo be nante hospital ye be ma waduro ebeye enko enti ji wutu anamo eba Mallam Mohammed ho e wo kwawu atibie asikafo amantem enduro mo ya se bia babaso aye no kware ye wo no ma babaso ene wo babaso aduro ye de asum oba na wo akwakofa no thank you na se me si wo ise be papa wo ye wo yere ho ade na obi ne bre no wo kwaka wo ne sika wo kwaka me ya de hye mbema na hu ne se aye baabi akoa ana ye baabi de hye ana baabi de hye nso na ye baabi akoa enti se wo yere no obi hanwa wo ba mekira wo enti se sabi o yere a wa ye no ho ade aka ntam wo urade anim so wo mu onko na oba na ebefa wachi obi egi na firi won sam no na Mallam Mohammed me ma wo ade na wo kosum oba no na fidie nipa na ba me se ne be ma ne be ye setapole enti me ya de sum na me ka kira so wo sika me ma wa firi ha sa akọ north achi nwura mu baabi ana me ma wa kwatena that time no betu no V8 na ba be park na wa fa boto aba enti me nko no the bus cra to aso ansa na wa nante abeto baabi a wo no na wa hunu say yes de ade wo no no die anya de akomode no educate me kamu my papa na me kira kamu na de me yama wo ba me ncha say enya say eyehu ti o won say obi o ba no wo ne wo mba na okoya saa de ne na ekokam na se ebia aba pepesem akwala na da chwe sisi ya politician fe sa no me ne ye do ma no ya atie na ebia ma me ne ya be kire no no be sora ka se me ya mensa aba na me na ya ka kire se kwasi ya sabi atie fo kwasi ya wusi o se ya mensa aba no woni mo papa o ma me ko bo odwaman me ne kam no woni mo nyinsa o de be hye wo papa na wo kura woni papa enti de bia me kasa adwuma na ye no awase adwene omo ba ye nchen anya so sorry ya se wo ye adwuma no dabi because obi bitini ba me nchen Mallam yi me pese wo ma ya bia ma me oba bia me pede bia obepene na je se me na magime me ya ma wo bepe me yire kura on pene ma me ya ma ana kina what did me jira what dey mungeto yes ya wasa wo ye na wo ye ana wo ye ojabi enso me ne wo kase ma no ko Mallam di for se me ya ma yare bi obesa yes enso adwuma na ntesa enna me ne wo kase wo ko Mallam di for ho no abie wa na no aka kire se ye de aso ya na abowudua ye misa santeman mu hanyinara enkosi no obi abie na no di for na konfo no abie wa na no aka kire se ye de aso ya abowudua na di for na so obedane odada wa jusika because se wonni mumpu a waka kire wo nti aso ya no ho na wo se wo ko na wo ko pacha wo ko dane nti di for na ka so ba ya ma oda ontimi ye o se bia na odi woni mako so odi woni mako dia na oni anim na yenkwai enti that time no wanya ka kire wo se because wo de meka ma be down wo se wo untia me ko wabusua pani ho wan fimi me ma police be che wo no obusua pani aba be belew afa ye bodru court no ya wase me menya lawyer na bia me nisika me de be lawyer na me de ajew na wo ko baabi na nipa na ka kire wo se okay Mallam Mohammed na de ajew na wo ma me ho di for no betima dan so me enti ho no be ka ho obedi wo sika nyina ma wo ho asa Chino, what did they make a Mallam Esano? Send a make them or Jenna. Mallam, Mamma, why I read this one. I don't know. So be Bawa on Fabes and Emma. Sadly, and a debia make us say, what Mallam D4 comfort or so bad for the Cassia Brahunus, ye Trofo Papa. Oh, yeah, Trofo. And never I over.
o bua wo ho no wo na wonim de ekura wo meminim na se wo ka kira me na ma kira wo se na ma ka kira so wo ba 20 million na wo de 20 million ne beduru me nkyɛn ɛnam se me yɛ tani a ka se ntafo yɛ nkwasiafo nti no ma gimi no na ma wo 20 million wo ho na adwuma ne me ntimi ya ma gimi se fasika na kwa na se nipa ne beje enti ne se wo fru wo ne te Mallam difo konfo o se fase bra ho ne so yɛ toro anya no kware na wo yare na wo ko hospital wo ndro hospital doctor be yede hu ka wo bebo okay ana ade ne so yɛ Sunsum ono Sunsum adwuma no ye enti wo ba no ade ne wo betimi ebi wo hokra nipa ne suban ana wo ka chance wo timi sesa wo suban a ebetimi ama wo ho ayedan atɔ o wo timi kasa ni na na sa papa ayadwuma na wo fe se ye kasa Mallam adwuma ye kasa Mallam stand as a teacher na me ne wo kasa obetimi ba me nkyɛn wo timi wo si nipa no buafu me because wa ba na de waka no me tu no fo oh ne say me ba se me be ya adwuma na me si tu me fo so ka adwuma na kwan no obi so ho opeso ba ya no we na me pe wo so ba ya never yenya adwuma sa yenya adwuma sa nipa ne bi wo ho a wa ba no woni ne bedi nkomo e bi a papa ya ye ne boni o ana bi onu we sikasam na wo mo ntam ana bi a papa ya di natam wa beka ye no kwase papa na di natam enti me ne wo di nkomo kakra no mbehu actions na ma hono se no wadi watam de na so e bia de wo ye kire na odi watam na emfa ho se wode woka eno me yamma o because Gino yes me I was me ne wodi nkomo I know ana ya kase Mallam adwuma thank you do obeka bia meye enti me ne wo kase ma me ngina TV so nkase ochina anopa me hia nipa be ye 50 wa obeba na mema loto no ma free na he domo mbeba so work school o maame abra wo tonkoko fu aso ansuo ama work school be se bra be jo loto number na wa sora tam sika se wo kwakwaje nti ya wo no wuti abofom ya wo no wuti abofom sa nipa no ni family ana me kase nti eno no eje bia ana me kase se me ba ka mamu ha me hu aka ni o se ya bu no a ayana na ho ya mesre ayana na ho ya mesre Asantini abrantie pa America Santini abrantie pa wato handkerchief sa bebo container no obi so adada na mana koton container na di papa ane emfa so ya Santini me kase wa twenya we dey faja me o what you say enti da bia me kase obi se beje lotto number instant money double money pocket no dry fasika beje sika sa ne mani nyina me gina Kumawood TV ha me kase ayantro ayandada na sabe yamfa gronto nkyɛn aye otumfo otekɔkɔ so metene so amaso me ka kyerɛ wo se otumfo otekɔkɔ so eminim se ya santo abakɔsam wɔ hɔ anameboa ɛwɔ ahemfie hɔ ahemfie hɔ yemi se ho wiase bakɔsam me ne wɔhu no se yase yawo etu kwan kɔkɔgye sikadu go bag mu de ba santeman mu da eni hɔ yakati sikaduru no wo ho na nyate se azanzan no because sabi sikaduru na ye na ho te se won obi opai abo na nsa ho ya feda da bia na nsem kra baba thank you enti sikaduru no ye yema wa obusua no obehre nipa bewu enti de ma wo baka mu ha ama ni dodo na eji sikaduru no so no eno na me kire wi o se ko ayibe voter region ene aye yakana akuyapem ene no fofo ye di jade thank you ana wukodi sikaduro na de obedi wade bia no ebe sai na ebekunu enti wo baka mamu hanso omudi ofade enti ono ne de amfa na ho ne satamba na ekosai se na me kire no enti no wo fa asefo ne ebe sai enti me ne wo kasai obetimi wu yenye obi medi ade di na mba na ebedi na ade wasai busua na fa ana ye kasi sikaduro a aye mamemfa nsi ho dadra wo say ya waniema bi ho a me ne wo kasa ye wo Mallamfo ne bi ho o hyedem na o tie mi o ko tie mi o Facebook live enti de meka wa ha no o de sa de no ebe ko kire mu akire obi nipa ne be fe se ye no kware so na wakwasan no enti na maniema bi ho a me ti radio no TV so a aya meka ne peace na sikaduro original one sikaduro na kasa wo ho na no ye ma nipa bewu ye sikaduro ma wa ebi ho kra no ojade ma okra ndro won sawe aya na mempa ne ma bi wo ho a ndro won sawe
or the bema ebi afakoto adiem obema wade obehohoro wani ni awase wani ni tumi bie na wo hu tumi no o kasa wote won so kasa wote na ono abisa wade ope wo ye ma no ansa no de ne sika ma nte bi o ye mo etimi ka kire wo se bia bibi betimi asi ante de besi ne bi o maame ana wo papa nti obi obeka kire so fa o maame bra me de ne ye sika dura ma o papa ana wo ofa ana ko fa opemfo ana ko oboa ona wo de gini tumi ende eno nya sika duro ono ye tumi o de gini tumi won se ye wo sisi ano wo hwe Ghana sabe atiefo nana chame mpachaw nema bi o ankanya red TV so da wase meka no o se bi no o timu sa akonya ne nya ne dia nso de sika ana o de je akonya no ana tetene so akonya no ye de nipa na ye de apunu akonya no enti ye de apunu akonya no ono no aba no awaso ono fa force e betena akonya no so a sa family ne ntime ya ne hwe enti ono no be make sure say obenya nipa muja adiama akonya no enti ono no betimi akohu Mallam bia na difo bi konfo bi ono so be ka kira wo se pesa na ma no bra me yesika ma wo de command no wo no koton wa gisika enti na bi e Kristofo ne nkramofo me kira wo bone a wadi sanko otime pai mu ka ana nkanya me de no bone be cha no obeya so pai mu ka obekodam ontime nka nti ahya na bo Mallam bia ma na kodi bone difo bia ma na kodi bone enti papa yamfa hono nto what did you make it ndino me fa ne se obi a ye fa kwambo no bi so age na asase ahini ne yere dia ne papa egu agere japade ye tete ne sa age sa obi ahini ne ya wode ano won se da bia ahemfo yi ba sore enam sebetiefo adifo na Mallamfo so boa me se nipa ne ayusu nyame kan a hwan ne betimi afra me se me ko difo ho no difo no yusu Solomon din so de ogina Solomon din mo amama nyama hindi adi do be kan se Yesu obi aso ne se Anabi Suleiman ona bedi ahindi wa asase so enti wo a wo pa busuya pani a wo di abusuya pani a yamfa wo nya hwe no abusuya pani ne bi wo ho a ye bo obi bia wo koda ne no benya kakra dia enti ne se sani pa na ba Anabi a wo pese wo di domanim obi pe empiadi no nam Yesu okodi MP wa hin ana okodi ahindi odi nipa so wa hin ahini nyina so se ana me kira wo se adwuma ne wo bia ne de ye wo adwuma na ye no ye wo bi wo ho a mentimi mfa ye commissioni Mohammed sallallahu alaihi wasallam din mfa ye mentimi mfa Anabi Isa Yesu din mfa ye mentimi mfa Musa Moses din mfa ye mentimi mfa Abraham din mfa ye adwuma ne bi wo ho ada se wo be Yesu Noah adwuma ne bi wo ho a wo be Yesu ebia Moses adwuma ne bi wo nte sa na nyame adwuma na te entanya adwuma ne nyina da bia me kase sabe asantema mu ha no yemfiri area ha ya hefa atenga junction efiri ha ko no ahojo atenga junction no bisa wo yase transformer do sen ana wo ha aye electricity because nema no wo ho ya wase load na do so a na ya transfer bi na ya man transformer foforo na se me ne wo kase me obi pe ware a Yesu ye adwuma Yesu ye me pe we a Yesu ye na kyase wo ma load na kwakodo so wono so na me ne wo kase wo yire ai se ono wonda obetimi akoka kire Roman father say wo yire se ono wonda ntino Roman father ono oba dada obeda ko tu wo yire na for feelings no se na tie ni Yesu ba sa so ono oba bedai obenyo oba ono oba be we Yesu fa on be no wo waresa enti ate se wonya yanka yate so no enti enam se sa ne ma we amekai adifo no nimunti no jode ne ho ko wura ne ma bim enti da bia no tumi ode ye adwuma aka Mallam pa meti hai o ho no ye ase honhom bia ba Yesu ba sa ase so honhom be na ba wura ne muda de be pia firi ne mo bia no eye nyame asam enti se konfo honhom abo wura akonfo mu na honhom krona setumi bo wura difo mu ya dia hwan na ne de firi nyame konfo de ne hu no difo de ne hu no enti de wa ne firi nyame o de asam na me bisa we de me ha o de wa na obeti maka kire me difo no be ka kire ana ese ne de na ebo wura ne mu no o de o kigi hie konfo de ne ba ne mu ade na o ya ana konfo ne patachi na onom no abosum ne bi obre wo ho wura konfo ma onom nsa ana se no just on de ne firi Yesu ana never nti ya wadwuma ne nyina wo ya Mallam a die firi wo mu eba no ana kyase wo ya Mallam
de free mu eba no e na kyese wo ye diefo enti ana adwuma no enye senkyereni mene wo kase mba bebre akwa diefo na malamfo ne bi wo ho a diefo na se mebo wo nyame akwan later no se me kyerɛ wo me de wi wura security room no ɛhɔ no ye hɔ na Yesu jare ya wana kwankyerɛ security room hɔ na Yesu jare ya ho ejira just that time no enti ye wo bebre wo ho a to wo sei no de ne magutuam na wakwaji ehye amuka na se ehye wo sese ayi okwa ahemfie anim a omo se omo wo adua bi si ho no omo de bronsambo agu ho ayi omo ye mo se mo ya ehye wo sedai omo yi apaya konfon difo na kwakwaje na wa ye afa ho sa sasa bo na agu ho wa se kade opefa hwim eno Yesu sana Yesu baye enti ye wo niema de bebre enna me kira wo no enwuma ne nyina wo bia na akwai enti de me kai no etru ba bia adifo no mo ebe ye omo ye na me draw mo attention say wo ye difo wo kokonfo wa kwaye den wo de asam na me bisawo wo ye difo anka wo ko Mallam cha kwaye den wo nya me na oti wo mu no so wo de wo ko dwane ekoto aye den wo de papa asam na me bisawo nyame no so sen nyame bia yes entine ye wo that time no ekom no enti say ekom no na cha say emfa nyankopon no tonton ho enti aye Hosea 4 verse 6 was 6 verse 4 Hosea menim say Bible no mo betima check amamia Hosea 6 verse 4 says 4 verse 6 osi animdia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho say me yo omo asofo nso no mo nya ma asore ma akom na chi no de meka wonte de meka na se ankinti ye na ye wo ade bi wo ho a ente se bi a ayi Asante region ha me ye example a kire wo na ye wo kuro bi wo ho ente se Asante region kuro no so pa na so ne ye wo dua kase bi wo kwaye no mu a kuro manef nyina omo sore a omo kokoyi apaye ewo ayi yaka na sen dua no ho dua na se ana wo ho na brantie bi wanya be fa na say 45 years na ni afi ana nyankopon di adomachade ama no a wo ye difo e wo kuro no mo nto nam ana o ka nyame asem wo aka obi amfi no because babi omugunsa no se wodi ntro na wo ko hapa wo ntimi nko ho enti wa ya enye nto da na adwo no ana nyame ka kire ne sai mende mahira wo mama wotumi ade aki afadema ekobudua no se wotimi ko budua ne se kim atofo a ye no be hunu se wonyame na wo som no eso because ade a wodi bone wo be no kuraje o chewo na wo wotimi ko budua ne dia afia wo benya dom no mbeba be di wachi ampa ade a che yes enti na that time no so no kwaseda bia no mo so ko ya pa ya wodua no ho enti fa na say ye Monday ai kwaseda na adwo ade a che Monday na nyame ayi sa ayi kire na akire difo no sorry ye no ana ofa ne dema ana wo simo ko dua no ho enti so kaso obebu ne 6 days kura na ebedu 7 days o meba ho no na wo budua na atofom enti o kwa kakakra o ye duru ho no ana wahia papa bi o sia papa na papa na hia no na wo kwan o se me ko na mako budua na o mu ya pa ya wo so na wo tumi o se me nyankopon a wo timi mu no so mekwa kobu o se dua we eye hu o se mekwa kobu hawa no ka kire difo no se me angel na nyame se na jaidua no bunne na kofie kwada ade achi a peja wo kete no ubehu sika e wo kete no ase fatisi wa asore da na ye de obeye na se wanye sika no a ane ade achi akobudua no ampa di akwai sai na chi kwada ya ade achi ye no peja na kete no ampa nso ohun sika no sika na ba ana ofade kwato asase wa start isi asore da o si asore da ne duru lentil pe ana odakro ko bie ya sikana eni of not sikana sa afọ da hwa oje bibia nye ye anka babi aduru anko nya asafo na kakra ana ko obeka so mo nto collection na se be obeto aso esi asore dan no aka dakro ti ho ye hwe nye ye ho anu asafa ni dema okọ nwura mu ho asa ko budua no me kire wade ne o fa ne dema na o sa ko biem okoduru ho na wasa hia akwa bibiem ana ose wo kwame kwako budua no dom ana ose ade na wo kwako bo se me nyame se me nkobu ana ose wo gide ose an ana ose wo
wo first time ni ana wo second time wo ko budua ne ni o se first time second time ni na first time ana me ba no me sia angel nyame soma abofo ama ne ba kire me ama me sai machi enti second time me ba bebu ana se nyame asoma ho ene bofo no kwan asoma na wo se wo fa okay nyame ne bofo no nyame wasa nyame de na fa bofo no afa bofo no de ana o ka cha say meme bosom no so meme bosom no ana ma ya wo sa sisi ana afa wo ba bebu no de anya nyame nti na wo ba bebu aya wa dwe ne wa kom no ana wo ba bebu na ko sikanasa nti wo ye benima ko budua no wo ko budua na mbemo wa badam entinde amene wo kasai ende difo betimi ahunu ade na nokware ontimi nye because odono ho ko wura ohuhum yase nti oni tumi obetimi ade nyankopon ade agi nipa na firi mu o ase kama yes but kwama bonsema be wi aba be wi ano sikanti enti nana mene wo kasai ya wa malam fo ni bebre wo ho a ogitum pass o ya mara o ye imam nso mene wo kasai o ade ahya na mpaase they make what ya na ka say protection ya den awose wodi no kware ma ho na mema di no kware ma ho ana ya ka say Bible no so a wo ba me Mallam Mohammed ho a awose me kire wo nyame akwan enne dodo na nanam ma kokko me ho ba me dem ho ko tumi bi sa enye bi da obisi me dem ho ko difo nsa difo ya hwan ana wo do ho ko nsa Mallam ne ya hwan a wo do ho ko nsa oh na say wo fe difo na difo amfa setie ana me ka kire wo say Ozia yamuka say Ozia 6 verse 4 say I mean say 4 verse 6 Ozia 6 verse 4 remember can you check akra okay I'm verse 8 adan na menye wo Ephraim adan na menye wo Judah okay yempo 4 verse 6 me pese wo ko ho ma me me pese wo ko ho ma me we dey that me how what is the me kada say me pese wo hu ma obi nham na obi nka anim if he say wo man tis say one wone wasofo ham we dey me baby me kan pese wo ko thank you 4 verse 6 4 verse 6 nimdia me man ninti obetwa won agu na won so wapo nimdia nti mepo wo se oni me so for say that yes wapo nimdia nti say woni me so for enti nana me ne wo kasai en Mallam Mohammed amesi hoyi se obi asafo aba etiemia sofo ne be ka kire ne so tiem aburansam ensanka sofo no asore ba ne nya abotre tie me yi a ankobe hunu se no o ya fom kwan die mi kan difo ne nya abotre tie me a onimo ngina so a wode be bɔ no mpaye yase bɔ mpaye abrekora mpaye bɔ no wonyina so enyina so no woni nyina so adifo nko a ewa ba asase so no omoye bako 1444 professional yes enti me bisa wa say sofo bi tie mi na onfre radio so na menka so omo 44 ne pedin na we so betimi aboa 10,000 ni free ho 1400 ni free ho no more 44 ne pedin onim enso me ne wo kasa sabe atiefo mu panchame na asante hene otumfo twino aya mentwi ne nyante no ote akokɔ so owo na hemfu nketewa bebre ete so no bia ne na hemfi amane bre ana de meka emeboa enti sɛ ya sadia anya bibia na ye Yesu anya bibia ade tina sɛ bibia ye Yesu dia sɛ Yesu ba ye no Bible no anka Yesu ho abakɔsam nko a anka wonya Moses dia wo wonya Abraham dia wo wonya Zakaria dia wo wonya David mu dia wo wonya Isaac wo adentina wo o se me be hye ne ma meyi bia mfiri mu manso manfa bia yedan anka bia ne nyina so bia ne nyina so di de obeye bia no hwehwem wo se me mfa ho ko dina de so na je wa he so na maboa wo Mallam Mohammed was it ana de make what de me make na say because and na me no wo kasai
Noah yakase wiase nyina difo ne nyina obi a waka nyamesam abrɛ hai Noah wiase Kristo ninim Islam kramoni nim na Noah ka nyamesam brɛ ya ne yehuro no eduru baabi no ana Noah o ka nyamesam yɛsere ne saa afo oyahwe nye yi nyankopɔn esoma Noah hyɛn no kyɛke na bɛsɛ yɛnim dua yɛde yɛ Noah hyɛn ana dua yɛde yɛ Noah hyɛn Noah de yɛ hyɛn no woni thank you enti dua yɛde yɛ Noah hyɛn no ɛyɛ mahogany enti nyankopɔn soma Malek Jibril yɛfrɛ no Angel Gabriel ama ne de mahogany aba ɛde bra Noah sɛ onko dua no wɔ mpona no sɛ ɛbɛyɛ efifiri a ɔbɛkyerɛ ne de ɔbɛyɛ dua no kora fifiri yɛ no ɛnya 40 years ansana Noah ɛkɔtwa saa dua no yes dua no nya 40 years because the man ko dua no mpona no sɛ wɔn sɛ dua dɔɔso wɔ ha bebree so ko dua no wɔ ha dua no ntimi ntrɛ ɛnya kaseɛ sɛ na ɔpɛ no enti na wɔn mana ko dua no ɛwɔ mpoa no enti dua no wɔ mpoa no ɛna ka dua no fifiri yɛ Noah fɛ sɛ fifiri pa ɔmo kyerɛ no de ɔnyɛ dua no fifiri yɛ no de bia no wakɔ sra so na ɔkɔ saa dua no nya 40 years ansa na Nyankopɔn sa soma Angel Gabriel so mɛka nkyerɛ Noah sɛ brɛ na so ɛwɔ so ɔmu dua no ɔte sɛ brɛ na so a ɔse ɔbu dua no enti Noah bɛbu saa mahogany no mentimi mehane mani ɛnka nkyɛ mɛka sɛ ɔbɛbu dua no ase korɔ no nyina almost bɛyɛ 15 years ɔno nko a enti ɔse korɔ no nyinaa wie no Malek Jibril Angel Gabriel na Nyankopɔn kyerɛ no sɛ na ɔbɛse korɔ no baabi a wɔwɔ bɛtena baabi a so no bɛtena aboa bia tutu ko na scorpion mmoa bia betena tutu enti afa baasa no ana Noah sen kro no wieye o se wie no fese ye kire no do onye ana Malek Jibril Angel Gabriel esa koy ana Noah sa de ne TV mu e ka ne nyame asam o ka nyame asam sa no sa yasam ma me mesra ekro no hwe mene wo kase nyina sa bretintin nyina Noah ansere da wo na ne nyeda da kro de oba yes oba be check ne kro na ne hye na oba be hwe ya nkrofo ajom nan agu kro no mo se ma o makọ private agu kro no mo enti afa ba sa no kware no wara hoye ama ne sa koye enti wakọ nyam samsa na oba ho no mo na me ka se ye wo niema bi ho ate se coronavirus yare aba Ghana yi enam ya boni Ewiase ya boni ya di na nyame ama yare na ba na duro ho enti yer boni no ebetimi adia asa ya yare nso yenim yare no abetimi asa ya boni no boni na ye na betimi asa ya yare afri coronavirus no wa manako enti afa de dakoro no wa eba wo mu a ko wie ya na afa de dakoro oma jawmana sama esan na ayama esan ne ye ma no boy ba ko de o se san na te se koro omudi ndua totoso enti boy no okwa kokoto agya nanan Nyankopɔn so to yare egu kuro no mu nyina nkursa ubedwu ho saa enkoda na ye titiriti ho na mu nyina omu chi kuro mu ha saa adifo Mallam de o manya anu aduro dakoro ana brantia baako kwa fros kuro no ehyan no na wagya nanan okofro ye no okoto wankoto yi ana nanan paaye ana ewura nanan no mu ewura mu no yi ne nan pa na yare no woro koye yare no ayira ode ne nan wetu mu ayira afi oti janan no de sasa no ho osra no ho ekọ ei we kwa okobo amane ne we aba abete na ekọ ahemfo obia penefo obia ti janan no de sra ya so mu dim anowa bone na Nyankopon kire because no one to me be hohoro chan no ya yi wase Nyankopon mo ankasa sa ti film no ma masa na me ka say Ozia 4 verses ano say o say nim dia me manfo ni ntino wa po nim die ntino me kira wo se me ma woni me sofo enti me ne wo ka say afa ba sa na me ne wo ka afa de ayi obia bete no ebinu film kro ti de ko ma mo eastern region obia bala tete omo ti sa de srae no wo be hu ye no that very day na Noah osreye see enti brama bri ni na say Nyankopon pese yare bi ba o pese me kro yi ana e baba ba sa o mo yare
enti afi omo tira ya nti abana ya kakra wo ho a okwate ogugu tsesu mu rumu a na wo de sra na aya omo ye ya horo ya ma ayi kro no mo ba ye fita te sa cap no utie ni ye pa enti abasa no nto ho ana Nyankopon ye se no wani age popo ana wasanya commission ana o kire kromafo na se mudi no kware mamo nyame oche mo nso nyame na nche nso yiri ababa ba yiri afa azantro no enne yesi nso no toye enso na nto eba na sai etida bia mekase ye wo nyema bi o bible no nema wo mu na sofo no na mamo yira Asofo. imam fo no na ma ye yira because wokọ asọre a sọfọ se wokọ a kwa kan ha sei no ọsọ kwa kan next week no ho asam na yede beba that time no wakọ asọre nya 50 years so what you mean kan bible 160 because baby ye no ko so posua nti wo nya abotre nya dan ensua bible no because wo sua baby a next week mo kwa asọre na sọfọ no jin Go preach mo. obe preach Na so do ma contribution. so what you mean ba contribution Glad you so ya. e so wo ya de so nkadea na meka wonya abotre na wo sua bible no na obekunu itatam wo ba ti wo enya kawa di ko pankawa na wadi ne yere wedding akwato kawa foforo de ahya se Nyankopon ho ya mobo Amen. Nyankopon pe na ho ya mobo Abusua. mame nkasa wie mame medisi entia e ba sa no anaja Noah a kire o ma say enche so yiri be ba be fa kro no enche o sa still omu mu no ti say de meti na kai ya mu ne se Mallam ye tani o say muslim ne de o ye Kristo men kwakwase ya we nchen wo te o tena ho baby o be ko to yes e ba le da o be ba o ba ve de ne ma munya ma chisa me na mi yeta ni te me na me sa fata kwa ana baba we de me ha awo enti no me ne wo kasai ana no wo ka tiro mo nto na ya no mo so wa nto mo ko kire kraman ana mo twa kraman ni ti ye twa kraman ni ti ne ya so no nwoma no mo wroye ti ya wroye no ana ye san so ye dan egu kraman no nwoma no mu ana ye born pot se pure water ai mo kana se olonka wo se de penny di penny ti ya born pot no mo ko tu amena wo mo chiam nto mu tu amena wo mo chia no mo de kraman no nsuo no nyina ye dan nwoma no nsuo no nyina tumbu ana mo hata so ana mo de aso tutu kakra koye to mo de aso tutu kakra koye no mo de ade wo kraman no nwoma no mu ana nsuo ni pie free kraman no nwoma no mu wo mo chia no kakra kakra nam ento hono ana mo ka kire ai mo friend Noah so me ha sin so yiri no se be ba be fa asase no aye nsuo we ana omo di ne ho fa o na Nyankopon kire malaika Jibril Angel Gabriel se on kire no Noah obebeduru asem bia bebisa no bi on kasa ane enti Noah be ye bisa no se ai so we ne be ba be fa asase no ho na omo huro no de tia ba wuji nyame dia nipa be hyehyɛ bɔne obetuwa me na ɔno na betom na nyɛ sɛ wo sare wo nko anyame mienu o Nyankopɔn ankasa wɔ hɔ wo si Yesu yɛ wo nyame wo sa wɔ Nyankopɔn ankasa wo sa asom no adan wo nko a wo yɛ ho we de me ha o enti afa ba sa no ana obuhuru Noah ka sa kan no aso mo nim sɛ ɔmo na ayɛ nti hɔ na ɔmo sere no ma Noah ba mu sa buye ɔmo kwada yade akye na nsuo na yiri aba beduru ɔmo ha afa nsuo ni yiri enti nsuo ni yiri beduru ɔmo ha no ana Nyankopɔn kyerɛ Angel Gabriel sɛ Nyankopɔn kyerɛ Angel Gabriel so kyerɛ Noah sɛ bre na so ɔnkɔ fa ne hyɛn no ɛmfa ne dɔm nkɔ nti ɔkɔ hyɛn no ho no na ɔfrɛ ne dɔm mmra enti na boronsam nso nkɔ pa adwane abɛka hyɛn no ho boronsam eba no yɛpɛ wɔn a wɔsom nyame enti boronsam eba no a obi aforo yɛ boronsam eba no a obɛduru yɛ no yɛsɛ nyame nkurɔfoɔ na ɛmforo wɔ sɛ wonyɛ nyame nkurɔfoɔ ɔbɛda aforo nti boronsam bobɔɔ na nsa de gyina hɔ mekyerɛ wo deɛ nti ama preko nam Islam yɛwe enti ɔbobɔɔ ne nsa boronsam bobɔɔ ne nsa gyina hɔ no nti preko baako bɛforo yi mekyerɛ wo deɛ nti preko bɛtumi awura nsuo mu wɔ ha adi bɛyɛ 2 hours koraa ɛyɛ no ɔyɛ no bɛn enti preko no baako bɛforo yɛ ana aka baako bɛforo no wɔahu no baako nti no ɔnam ahyeɛ hɔ na ɔyɛ hɔ na no wɔbɔ preko no ka boronsam ka ho foro na yɛnkɔ ana ma boronsam yii ne nsa no ɛbɛforo korɔ no ɛkɔɔ yɛ na ndɛ boronsam wɔteteyɛ ntɛnyɛ aboa preko no a
and no wa born a casa borosam basin yankwa and can never bia and any chakabia. And the Nasa Surna, oh, you're born a free sorona, and the Hefano, only a no. Sabor some Sabia, and on the one they are born. No, order, no, so many yam, on so many yaminti. Ah, brother, no, I didn't domecon. Naka was on, no, dear Chile, the Oconon, so many yame, and Yaprecon and Kansu in the Fabra Samano. And Menoka so been in the Betty fee, Nebaya, then were Bonaquasia, although so we are crom for. Whom be a woe be our betting a Mamma, or Bebrapa, Nakaho. And to me, I will walk. One more someone I walk on, and then a bit do Baninya. I will back on, do Baninya. And that was it. But be our now, and so many will say, you know, you may not give you the same. Or be as Christo Nipan, Konya, but a tear radio and Cobetin, maybe. And so young Trenentino, one him and a war back would be a she will be a singing and fat. They're buying a soft one and Mallam phone in another one that. And so still, I'm every day. I'm not only one. They make a what you say. Yes, Tanya money in ano, and yet. And Mallam Mohammed, the catcher was say, they hear one warno. I would be a chin or Sakuma Yare, and they are go. And they be a yadu time, yabe real. What do you may be up, bitch? Me back what to be. Machia Crawford, Massacre, Elder Casacasa, or your Crawford, or become a body and a chain. Oh, Papa, and yes, I'll grow in the edu. Ah, Papa, and you come. Oh, be challenging me, and yes, all Crawford. Say, I say, will be your Mallam, my dear, obey General Manabecho, and to set at the first year, 29. 29. And I take you December. Last year, someone making. Yes, oh no, you know, so you did for who mad it. And you are quite now, sorry, they must say, Mallam Munkahu, or Babette Chammy board, Yadia Babette, or Chabod, the other chain. Or Girawasa, what do we come? Now, better than a Jenny, they make what you say. And make an impressive boss or needy. That's a 4 lines and a bar. Anabia, a more Komemu, Omutia Unity FM, no more fry, but catch us and Pamala, my check from Fossa. Yes, and now Obia will be car. No, the name any fair police for Mohaka, mammy. And first, and another TV station, a analog, and they are quite decata, and they are a Crofona satellite. So, this is almost a satellite. And only. Onu ababe wia wo kano onim se kano obecheno o de kano akwa se garage aguno prama keke na watu door na watu boot na watu we ade abechene da bia nipa no kwa bosoro kan onko store nkwa je ne ama te da bia engine bia ne ne ma bia ope bia onya no wo otutu enti o ka so hwe sa kana uhuda because kano mo tutu ho ne ama nde o mo wia wo ka pass na o mo to no matter any muno, Adia ya cat. And you say, you go cano, and you can't know you. Do be a mechanic crowphone and a man. Chino, they make a what you or be a big juice, or coming to me, I'm good to me, I'm saying Yabotre, and Quachesakai, and Quachesakai, and Cafe. Chino, what did I mention? Oh, I'm saying, Cassa, yo, and I made sure on what you call your DC. No, don't know you say, the post, now make catch I was say, Abua Kotoko, and Santa Mama Kuma Pema Pemba, or say Bibian Timino. Yachina to what the yam had done in a yam at the above one yam money Timino. Kotoko, also Kuma Pema, Apemaba, and so Kotoko and Yachina to her at the above one yam and money Timino. And the Nipanabio ordinary to me, so the Mallam say, Jano, when you say, oh, no quarry, what Japadi or so no, or Begia, no one you pass us as cinematocra peppers, or so Bejas as or Coco to no court and put your man and no one you say peppers and they are what they are. Mallam saying Casa, because, oh no, Obayana say, oh, Yesica, baby, or Nipa, judge and Eteno, Ebia, I buy fee. Yahu, or no, you watch a man. And now I am only a few and after say, I am many penny, judge in a bayon tanchia. Madam Singer, but that's also why say there's a solid I am any problem. And come of us all I am any problem.
ya de be ya pa ka man kwala bo so ball me ni problem na himfie me ni problem na pass ase no o so de onu su be si dan ya dem te se de wo be si ani oboa oh papa me na me ka kira oboa Mallam Nusio abuja uguso hwe Ewiase Nsem ne Sunsum dwumadi Kumawood TV we ene Mallam Mohammed Banada bia nyumra na so kokon no nkron na yisia na edin komo gwa Ewiase mu edin komo hwe sade Sunsum ene Ewiase niema ewo Mallam obi a oye edjo na oye on fresh kam onim sa de ne ye pesika baji sika ana se instant money double money pocket no dry Mallam keje bi ho na yare o bongo so ana o pese wonye sika na wo de wo ho ensoro o ba nyame akwan na wo ho nyame akwan so de ye be kyerɛw na o kyerɛw ama wanya yare bi a obi a so no Mallam se bra o de nyame so na otumi ahwew ama ho atumi ato ye ntwa ya ho emra sisi ayeba mo a mutu good na afiku okara ba ko bi yasi ko jese ko fa wo fa asibi ana so mo mo ye good no ano bia ba ko bi to amranum na mukuno ansa na good no sikara tunya ba ana so bi okara na bisuya mu good bi da ho aya dem pa so bi tu because no so kutu a na je so di moja eni twa so ye ko mra ne bi di mo ko na ne bi a na to ntem ama wo so watnya pre a ke bi a twa bi bia no obamu a ye be fa na fi watni kabusa number so bu screen no Mallam number my phone friend numbers na yedi ko ya no on me fa na ko bia no wetimi anyway channel so say we are live on Kumawood TV and also live on Unity FM 87.7 ATB TV station no sorry radio station no Mallam andasa edia so nti wonyaza 27 years there Mallam nyaza akura wose ko bu panya maso no we ya abosi para mo ha na ko se no kurapa asem na waka yem baja ba ko ka to mai sai ba e ba san da bi aya na me wade bi aya me kase me nia Mallam ana so afo ko fo ti kase wo mbeke wa brabo mbeke wo shebrem mbeke wo dachi e bi ni Ewiase da apart from me nya me so ke bo bit me ka tra wo say e se be ka fro ya bodua mbe daniama ya wodua bonu mu different ya papa na ya tamfo enti ne sa solidan na esi ho no o to collection 100 billion no bi to bob ko sha solidan ho e bright ma na tamfo na lofo dia ono wa shira chen wa ko to collection 1 billion ye hwetwe atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusunya no mo na ye kase ewabusunya mo anya se ewabusunya no da bi atese bi a wo be ba santeman mo anaka ma mu ha obi teme wo akola kete obadwene ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia a wo so wo motia no so da bi a me kase unwu ya wonim de wo benya sika to ne nsem anahye sika bi ani ho to nsem anahye ya dwaman ni ya ni bere mama ba ko so aye friend ko man mu odu eastern region e ko wo ba bia ya wo TV so easter no wono ma na mete atibi aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0200 797 887 ya kana ego screen na so da bi aya na me wade bi aya me kase me nia Ewiase fo nyina kwa ba emfamra Ewiase Nsem ne Sunsum dwumadi eso Kumawood TV channel so dwumadi e di free Mallam Mohammed spiritual center akatu na e de brewo nyamre na yatru Sunsum eni Ewiase mu se de si etie afutu en Mallam dia ma me apapa so pa no ene so o ye nyame nipa na wo ye Mallam ana so ye prophet ana wo ye sofwa manua enka ho tumi na nyame tumi na botumi na so na ko fremu dia wona mo nsema kwa kam di mo mbako sa ngoforo nyina no mo ko tumi na so na we ya
na ko ya ya resa na ko jin double Mallam eno so wo sa wo ko ja ya resa wo ni ho beto no mal no typhoid no de ko won say de mama kan say won say ya won crofo ni bi o ho a sade no wonya saw yare pa uko matadis kura je wo jai eba ono ana sore de make what ya say because se matadis no wo ko matadis na de bia no as a reflection baba me ka say reflection won te say bia ade awe ni we eko that time no wo de wo ho ko nyame fie ana no so nyame no e wo na nyame ode ate asore entine me no ka say de bia wo ko matadis ana Pentecost ana Roman wonya yare ko pa so wa ma asore a ayale ne besa ba be yo that time no tew e free wo nyame no adentina me Mallam ana Mallam ko so be yare ne wakase jana bra meme mal kremosom adentina konfon ko so be yare ne wakase jawo Kristo som na bra me boson som na nedie o Jakopon nipa no wasafo no mu nyame ahu ne se wode adoma kyade a hu ne se asore ngwa na ebre ana ode adoma kyade na ma wo se fabu asafo no one nya adoma kyade ne pe no no organ wakote ne ho wote ne ho no so da obeba asore no ono akoye na card e side e ma asore members no asore charge for no momra nti wo be kire se baabi a wo a wonya adoma kyade na eno nya papa asamu ho o say nsema me kan ye nya ya be fredi matam eso me amfa me ho because they are me mba be prenam ma waresam ma dwuma sam ye nam no mba mo tie me ye wade bi ho ya frese ehwa wo ye oba je wonya mbe ma hwa wo ye berima so a je wonya mma hwa se woni mma hwa be ma obetimi aboba ho kasa abedru so be ware no so mpene eno a problem kase nti wo hwe obekwa twese kan se na wanya boronsam akwan na wo kunkum omo eno emfa hwe Mallam se bra ana oba na so no wonni mmerima so hwe a be ma bia wona ne bada woni minister fra be na te so wo phone scrape ya on to ma babu kwasia Mallam se nkasa bra oba be ma bi wo ho oba na ebere watam na firi ade na koduru abrochiri enne de oba na akopo ayi dade lemba we de meterezo masare o so ma waponchi dunya na pabidia ofu agboje sese ne wura enne ono o so nware ono so waja pade na wona ne nche Mallam sa ne owa ane owa anya juma papa anya se papa nya he bone nya he nyankopon ba hu ne se nyame awo ho ampa mene wo kase wotimi hu ne se de mba ye nye na de bia me kase wutu momane fono na wutu ko bifo mmerima ne bi so mo ye nkwasi ampafo sabe atefo mo mvanjame me kase me trew anambia mba kase o mefre se na mmerima bu mo kwasi ante so ba na benya berima bu no kwasi a ave na berima ne ji boe oba betimi abo berima kwasi a na se mmerima kase o be ye oba wikida esini bibia enti Mallam Mohammed trew se ewi oyo obi a wo so nya ehwa ana wo ye nipa bia wo na masate so a awase wonya protection and favor awase wonya Bible ananum nyam na Bible no so ye wo mu difference obeko obi ncho so de obehye ne ne amansa ana wo so sofo fa ho behye mensa difo se fa ho behye mensa afi bia bra enye awase wo so ye ne tumi na mane enti no de wo hye tumi ne sa tumi ne bejewo na o kene ndi mra na so bia me tumi no bejewa no tumi ni gano sebe bahai me bahai abana me yen krofo asa na problem se ne ba metimi aba ha be ya love program ne no enti se tumi ne nso so a wo de wo ho akwaja no sa hu ne se nipa ne ya tumi na mane enti na wo de wo ho kwaja na oboa wo na so kine ondi mra na so biem tumi ne beboa wa na tu me ne wo kasai obedi na adwuma akwaja ana humhum biere wo asaso bia no ono dia wo pa no be ma ono no so agede ope edi exchange gawita ganama enam nie ejanie ente humhum akwan bia no nde ye fa bibi se buame ende obefa kumase ha nkrofo akwaji buame bebire enso nde omomba nyina abrabo asan ne ba onya ware anware ya se humhum bia ware no ne ba wensa ne ba no matramado onem wi dwoto niema bebire na ya de akwacha se ayabaifo papa maami a wotie me babia wo nante a wadwuma na ekoso no wonti be nya ade ne mpre no eye nyame boronsam nkyɛn sika na wo banya wo man so besai ente se yase buamia se wo buamia mama buawo
na tumi ne bua wo no de na wo de bua tumi no ose makwada ase farese wo no a wo ne aye pani o wo adwuma mu aye adwuma na waka kire wo se adwuma yenya na adwuma no mu adwuma we gina afe obetoka ama afe na so watoka ama ma 10 million so pese ono wo nya adwuma biemu a obekire wo se yire wo ho afe mesi to asase asidan ya de ama mo o santimi nyina ka koro na so enti se sa na tie dia ane wo de ho akɔhye tumi ne nsa no afia so wo de odwan na de akwakwada ase wo da ase no se wa nhyɛ bobiemu dia tumi no wo wi adwuma ye so no wutimi nya adwuma ana de be kare wa ono wo ni adwuma ye enti se sa no so na so be continue so a se wo de odwan na kɔ ye wo sa hyɛ bo nantwie enti afa be duru ho na akɔpem wutimi mfa hweye de enko na fa tumi na kasa bo wura wo manumu na sayom nti obekɔ Mallam D4 konfo oya bayifo oboa ono anim de hoye obi abayifo tete ne keke D4 wagidi wo kuma se anyina obekɔ bayifo no ntimi ya hohwe D4 wagidi wo koman aye ka ne sei kuma se hasante region nkraman mu ya fara sei Ghana ha kuro yesoso no no wagidi ya nkrofo da no tietie omo so no spiritual marriage keke nipa na ko 20 years no wantimi amoa no nso da bi o se mesayare nipa na so ko ye wantimi ankase mentimi ye ana meye oduro o nyame beye fa zebra anya sana djuma ne tie no ana da bi wase wo kirawo da bi adentina me na wo kase doctor wo ku free ko duru hospital ha na no ya dia ya se yamfa nko kofa no hospital doctor no nya doctor na onim si machine na o de be ya sa adwuma no oni ho anim de nto se fakọ na so nde no adifo gya konfo adwuma ye adifo gye Mallam adwuma ye Mallam gye konfo adwuma ye ntinde de na eba difo pawo bebe no na bushia na tete apansam Mallam pawo bebe no na family ni nyina tete apansam ayede ntia Mallam, I'm out for to go. Okay. I don't send me very good no. I can't be seen most if you know. No, I'm not catching as a high you try here for go to because you're catching this so cool. And son of me. I want to say that be a mecase, but be a yamenipa at one of you and a one upon some to no more money. And I hope one and so and from so dicky within your man in a babfra, Momon Nesant no Dawson. Esane ayi yakana zain ya enuni yakase golda the whole world we are singing a why ananya medisika man so yesikani bisadifo onim yesu nyesikani onye business man Abraham nyesikani onye business man Moses yakomshene Mohammed sallallahu alaihi wasallam onye sikani onye business man obi ananya medisika nkasa man so onye sikani onye business man no wana ya friend Garona ono ana nyankopɔ ma ni sika so ono pɛ ne nye sika ni the whole world and then yakawia sinyina sika bomu a enduru Garona sika na 5%. Na bra Moses ekwaje tutusu dudu no 10 abtwi ne me hosana ade baaya no ana obekire Moses say obekire Garona say nyankopɔ say somuna ya som nhyira wom ya do ya nhyira wom na yesika na ya nya no ya japade na ya nya no yente so tutusu dudu no na yesa nya japade na hu nhyira enka ho oka ya Garona gitumu ana okotire na dwuma yafo so mo yedan omo sese 100 million yen 10 million Garona kwa sika no ya je almost by 20 almost by 15 years ana the calculation ewie ye no hwe sika pa odi beyi ade akoya ye tutusu dudu na kyase ho no ya yedan sika no so wose Moses dinyansa kwan age ne sika anto one of five dream be say yes ahyewe and there is a sewe for Kumawood mo ha hyewe ne start free Abraham no mo breso Moses no mo breso ngende enti na Garona ni mo hyewe ni ge bi a na obo adwaman enti Garona no okọ hyewe ni no okọ kacha so woni me wose daabi wose me na me ye wiase nyina sika ni ayawo a so ba ne de office obefa ya no wa mani sika
ɔsɛ dabi ma mbasa me na wo ba bɛda me be bo pa woni mo bi a friend Moses ɔsɛ dabi ma ti din na me ni no ɔsɛ ne ɛte saa de a me pɛsɛ me bo pa sɛ na kwatwa ntoro to Moses so sɛ ɔno wa da ma na nyemo sɛ woka na woka no wobedwa mu a ye betwa Moses ye twa ne ti a woni sika nti na ma wo bo adwa memma wo sika saa akosi wa wieye ana ga ni gitu mu ama garuna ebe bodwa me kira wo de nti wo se wo ye betimi abopa se brana me ne wo kasei aye difo bi ahyi o kine o invite o se brana party ase papa sabe ye wo hu gimi fo nko o ko poison me na me ka kira o ve se wo ti pupu a ana obidi ana yes enti ne me ne wo kasei ana ga ni gitu mu ana garuna ko bodwa kase ana ofre Moses se Moses ye bra ebe ka nyame asam nti na Moses ni agye se ade o ka nyame asam obre na nkrofo ebe jetum abodwade ya na kyase nyame no a kire ne tumi enti afede Moses abaye ana o ka nyame asam ka nyame asam nti na garuna tina kunya so sei sabi no gold ampawa na gold akunya na gold atade hye no te garuna te ho na Moses e ka nyame asam enti ho na garuna bisa se Moses boni ben ana obi ya ye twaniti se Moses de office bi ya aja obi sami ana ma kire wo mu o se boni obi ya ye twaniti no se wo yere na wo kobo adwaman ya ye twawuti se wo ni yere so na wo kobo adwaman ya ye bo wachi ma awa ye yem ma 100 ya bo wachi ma 100 na ya ja obi wu afai wa wu afai o so okay na mra no e kirikiri yenye timamufo yi anamumu komisha adifo no ka ho asama Moses kai na say e kyekyere mu nyina akosi angel Gabriel no so ono so okay se sana tie dia ana Moses ye abayo bi abaha ana o se Moses anyem no Moses se what say no kai what say no kan prensa ana o se so abayo no mma abayo na mra ana o ma abayo no be gina anim ho enti abayo no be gina ho no enti ho ana Moses ka se yesa me ne wa da me ne wa nyem e ho ne de enhia maybe some was some ultimate year no pa a no quarry. Maybe some wa by your yam, I say. What who made that? Maybe I said, baby, I make chum kaka Moses and air quanamqua. What was my chum sada? A by your agent ho, or Pisano by your agent, or Pisana by your agent ho. And to her, Anna Garuna Kisikan in the cars. Kaya, I know on the car say, Chino, I know on the car say, I know no cars on the one daman on Nanyam. Home again a car say. Moses meaning would da papa we na car se men twan tronto so abasa na obetwa mene oyebetwa mene obema misika bedisa ensada hona Moses man asaso oh enti yen ahiyafo a ye ho kire yen enti sana sikafo na di bedi yen enti sikani bi wo ho na ni abro hia ni bi so ende wawu ama na japade na kakwa asase 1 pro 2 mena me ka kire wo yes wawu ya kuno ama me no kase na japade ni nyina yakwa what to ana Moses man asaso e kire ne nyankopon ende obeka ne o betrim ka kire ne nyankopon na nyankopon bisa na se de na wo pese me yama onfa Moses enye garona me kuno mawa na o se da be nyankopon se wo kuna wa na wo ba bebu atan ana o se nti me nya na se man o se me ka betimi a mane mem ewura asase ase hono mo garuna gina ho a ohwe ye no na wa free akonyam mem ewura asase na mo oba Moses achaw so timi bia na no ka se la ilaha illallah qur'ana akanyame hu no mobo watimi amia na no anka oba Moses achaw nyame so na mani mem ewura asase mu obem wura wie ye na nyankopon ka se menhira na japade so ma wa na Moses se dabi oba ba ne bere maba de ye be ye agene se na japade enti na mama na mema wura asase mu mon na japade ne nyina mem enti Moses garuna ajapade no ne sika no ebi na ye gold ende oba hu ne se gold mem wura asase mu omutimi ko hu se gold wo bo ho nyame na se gold na mem enti mem kura na eduru bo no ho a nyame bo no kwan na gold na nyakwan mem enti omo mutu gold na nyina no oba hu so tu gold na gold na mem ko asase mu yasa ya spread anya spread nyame na ama na mem yes nyame na ama na mem
entino obi na fa bronsama kwan so akoku nipa akokum dwan akum na nwie ene de obenya gold no womba besai obenya gold no besa bedi hia enti se wo ba piem wo meme Mallam Mohammed spiritual herbal center minim se sa agudi no aya garuna dia because garuna nani sika na wo no okọ store so kura na store na okọ kisi nko aje ku trogo mama ana e de store no wo business awoye gold na wo pe no awo mpe boni bia no awo so ba ne yira gwaruna ne yesra Moses ho ne yesra firi nyame ho na gold na gina ba bia ogina no wo be hono se wo betu wow enti me no kase garuna o mimo fom saa kosi atimuda onya mimo wie oguso mim onwu ya so because anko wu ya atimuda yakopon be bubo se satan enti me no kase se wo no wo ba awasi ya bo gold akwan ya bo ayi ya fa nyame akwan aboa wo enti no me no kase do na nim obi papa de gold a shafom odi shafom no owu ya pa yasa da no spread anya so spread onya wu pa afi na wo be hu no se ne kra ne be hu no se gold ne ya garu na dia anya me dia nto ogya mu pa na gold na start mem nti abasa na wo be komenua Mallam G4 comfort o se bayefo atena so D4 pa se bayefo atena gudie so ntimintu hwe ne gina awo so hu ba bi ogina enne wo be fra Mallam G4 comfort be kono na me no kase na wo ko tukuko o say ye bayi kuko ai gold na adwane e magic enya adwuma na se D4 person ogidin wo mo ha obase si ya obeti ma de ade aba be kase ye de ade ahya ha magic no wa chamo no wa yi ade no wo say wa ben nso no abayi fo no go mo fie ho no wa timatu ne fie bayi kuko na wi abusia na what me friend komo ayati ebiana wo how bi wo question bi anase yare bi na wo ye na wo pese wo hwe na Mallam etimi aboawa aka 27 years o ko wait bi so wo ka 27 years na awasa wo ka no mu hu obi be face me wo 27 years na ko man mu amabale ye adwuma ma be dru ko man mu am ye adwuma no 27 years and 15 December na etwa mu no anya sa wo ka 27 years ono be na adwen say Mallam no kura 27 years na wanya answer dabi ya honam na so na obi kai ya say don't man the body man the engine oh frère na wa ma TV bolom na perform tie wo ewo phone na wo dey friend mu men tie wo ewo TV no so tie me ka pa ye ba ka bia ne bete ne ye yiwa no enti me ne wa ge se u tie wo one ka sa bia fa sa wo tie hello no wa te ho TV no hello ene ka sa ewo phone no emu bia no ye bete won kan clear and loud ahoma no ye dey a screen ani 0202 668461 0202 668462 0202 668461 and 668462 we no stereo lines I dey peko course no e wa ha na afi ya kan nyina no number se busku ni nyina dey twa wo se wase nyina no Mallam so numbers no ti ni bia ho mana tum enche me telephone numbers what ni afre na Mallam numbers na e bia ye wie dwuma de ya betumi asan afre no bio no ma omo e bia otika mo peso si awase mede numbers na de ama no ana obi so otie sisi ya dodo na abedwe ne sei won ka me hawo ne ye da bia me ka se wontime Fred Rasto wura mbisa ne sei aduro ben na woton je wona obi bisa Rasto aduro we wo na o si mi nibi na se juma na ye di na Nyankopon ma na ya adoma chade a ye di no metimi metena ha enka ne nyina de hia se problem no because we ne me bebo number no na e bia nda me ne okasai obi bulu ya esi bidi oni ahoto so first na kadua wu gina wona ke ye budi si ende ya mona na ya mona no so no ebi ho dia na zake ofre so peso ho yeso no dia no gosisi ho enti sa dua no wo ko bu sa dua na e si bidi abanya ahoto Mallam se woni e bracket wa duma no wa bre woni na dia bre ni eno Kumawood TV de hia se wo be bompa ya se Nyankopon ma Kumawood TV adwuma nkwaso na se
me start you high. There was TV stations I have for me. Me honey hear me. You know. Enti bompa yesi Kumawood TV e betena hoda Mallam Mohammed e be so mtena hoda ma na da bia me kafe obo borbo danya e ba wo so nti dia obedua no e na obetwa ma kasa bebre dia me ka me me sen koyie me binemo so e be koyie am e binemo dia koyie na facha me ye tani na ma ba e ka twi na nya bibia o me so me pese ka atwi kasa no e be ka me tirim na me se dia hiawo awo adwumasam diabone stroke ebia yari ohawo Mallam se wo de ankasa Mallam kolas na ha se dada ma me fa me telephone okay ma fa na me fa tu kura jina so mai mo tie wo Unity FM 87.7 e wo Kwawu atibie no monje Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me am telephone numbers ni aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and one more friend the good skin and no and I'm so hello good evening. That's our boss. We have our free. But it's my phone on my one over free. But the I cry, ain't you to do? Hello. Yet you, pa. The Batona, Mallam, I want to at the shame. Now, actually, it's the papa. There is one who I say. Kaka okay and the do almost so do be Jimmy do no can say na me say dia ma me friend say look my so dia okay 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 koso ahwe Mallam be you ano na numbers no so no afre ebusuan yare okay hello good evening obet me afre 0200 0200 68461. Hello, good evening. Good evening. Could you be free? To free Jumapo or fine. My other fine. Yeah, but I know Kofodia, ain't you? Mallam no okay. And me my friend no man remember. Okay. Kufta. Oh, yeah, I see. Okay. Right, yeah, I see. Good evening. Hello. Well, friend, good night. So good evening. Hello. Men tie or TV no emu. Hello. Hello. Good evening, Ohima. Good evening. Good evening, free. Le bato mi free Kumasi. Kumasi, yenti oi. Le bato ben. Yenti o kasa. Me pa show. Me wo problem. Na problem na me wo no. Me di dia fineye dia ni wa eye. Promise and so. Ma warrior ma mi konewu. Said the Bema Croatia and Capa Wop and me did Dia Tassa and the semi be Mallam say, me ban a wa, Miss Sereno Menene Sonchia, the Dia Ede. Okay, Mammy, I see Mallam be one of Coswana. Hey, hello, good evening. Hello. Good evening. Evening, my son, I think. Yamia Domia, who you now swear. Yet you, because a friend. But I make a free at Atabu, Amanting. Yet you. But no program. Okay. By Mallam attack and Yaja and Nepal. Like, good at my buy. Good at you, by like it's a good in Swa.
we are not a good like a perform. You are not quite a figure and in Ewiase, and I'm going to spell. I didn't know. Man of the command team, check what's why Mallam be you are no. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, you are free. Mr. John, did you know the Voter region, Yentio. Mr. John, Mr. John, maybe some Mallam. Not first, before I solid. And I may I don't like the door. And I actually know the program with my first day home, your catching. I saw my milk and one free on another. And I have a milk coordinate in the Yam, my brother was doing. I'm making sure I saw it to work. You come here to Amusu, and I'm a photo of you. I have a million and my Dilosia, American Nippon, Solidar, and I said, okay, Mallam be you are no. Mallam be you are no. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, Mr. Good evening. Good evening, oh. Mr. What's your Mallam coming in and it's Yemen? Now, Mr. The Mexican, you could a Bema. You 60 young women, baby, a young coy. You baby, but you make up a young coy, what to wear you. You be someone I'm so big me a shannon. I'm an Watson. I made a Mr. 7 in a trench here. Okay. So big me a hurry. Okay. Mammy Coswa, Mallam be you are no. Okay. Good evening. Good evening. Could you ever share free? Kachon Kasafi Kumase. Kumasi, hey, Yentio. Hello. Mallam send a bar. The bit to me, I'm an ananti. 190 on. Mr. When you're saying what you mean until you shall live in a challenge and so it's into an arm. 8 years. Now, yes, you do a more fun. Okay. And about phone, so Mr. 37 years or no, so Mallam 47 or your bar. From Tachan, that 2021 or Bavaria. Bavaria, Coswa, Mallam, if you are no. Good evening. Okay. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening, boss. Good evening, I'm free. You can have it for plus with that a branch of Cusidania. Chief for Praso, Yentio. Oh, what a may Alabama, the modern bonnet, my power, you're beautiful. And I say, oh, you're grand after naming Mallam, the American say, you're good on one shot, name in a check. You look from with you know. When you're good on my own, this side of Krena, copying so wood. By some of the numbers in this Mallam says, so be the name of bar. Oh, no, obey your baby other. And also which wife and that did not know what I'm so connected. What's you know? Okay. Mallam be you are no. Hello, good evening. Hello. Good evening. Would you have your okay free? Because that's what I do. Achim. I repeat. Oh, I hope you. The Chairman of Papa. Okay. Let us see. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Would you have your free? Okay, Accra. Accra. Okay, Ben, you do Accra. Because perhaps you need to pass it, then you have the Ghana that you are so water. It will be that. Now, if you are not going to imagine that you may be in the hook of set in Sweden, so Mohammed. Now, you see, and then say, as my Mallam can say, what will be more, say, what will be more, say, or more Sika, or do. So man, I to do this at the same I mean, see, imagine as I hear to me who the main CPA. And anything among the play. Cosona Shay, na Yanu Bedin come up. Why? May someone compliment found come more be beer, man confines somebody beyond some family. Coswa, Mallam, Ewiase no Bedi and come up. Hello, good evening. Good evening. Good evening, I'll share free. Good evening, sir. My Joe, would you be free?
Alhaji Banda Waxim. Oh, Alhaji Banda Waxim. Alhaji Boko there. Eh, Boko. Good. Mr. Axim for you know, be out here, come on. We are fine, na. Yes, our life for her. Okay, yeah, that's it. Was the man I'm going to Okay. I'm yet you. What's it? Yet you. Good, Jimmy. What's all Obama about so long? Mr. Mallam, the no corner cannon. Okay. I brought you up the other door. And nada. After Japan Rama, you say a fast money. I get money no right. And the man won't look on all kind of one corner down. Okay. I like that. Say, yeah, Chia and Tevek and Reverend Gumina Waxim. Hello, good evening. Good evening. What do you have free? I'm the Catholic boy. What about boy? Mau Tibo and Uncle from my. And I don't feel okra. Aha, Casa eat you. Hello? Eat you, Papa. Me see. Mallam, cousin, good we need money now, so you want to also. Good name, okay. Good name, Koso. Okay. Also, good, you want to wait, but I had on Koso's home. Okay. Koso, I have Mallam new bedding come up. Hello, good evening. Hello. Numbers no 0202 668461. Hello. 668462. Hello, good evening. Good evening. Why am I there? Be free. Never to make a good plan for Kenya. Kenya. Never try. Why am I in you? Never never first time I meet you, Mallam. Never first time I meet you, Mallam. I'm here in common. My bread do a problem. Power. That issues now work again. The budget didn't say, or worry, I banana. Woman, no coy. And I feel so. Was now now about for a person and 1 year, or ban on yen and 1 year. We're doing that and coming when you out the bay or ban 1 year. You do a pot of 1 year or ban. I'll find out the password or bay or ban 1 year for our wouldn't have a proud bed on 1 year. I agree also that I need. And you know, if you know, say you won't quite have a password. And Yaman, I don't know you. What day or video no atu Ewiase mu Nsem ne susu mu dwumadie so koswana kre na ewia no bedi nkomo why good hello good evening ma oti wo no nko fom wa ba mu sisi ano ana atwe ho kra free ho na ye ntu nkan yi Debbie fofo ba mu nyi no na mo fa fo ame o ba na ma oti wo no akofom kra na wati ho e phone no said ye obi eye no na why kasa dia mai hello good evening good evening oi ma meto nka majo yeah boko de na boko o free so never told me free airport run about Kumasi ya yentio me pa what so me ya baba wa messi so me friend Mallam ni ye bia enye ye ni obi di sikama me kwa na me de ye adwuma na ahye obi pema semonne adetwe one me beko one me be yaka me sre Mallam obeti be aboa me okay ohima koswana wait there hello good evening good evening we have free me ka just here agona swadro ohima yentio oh me pa ni ma soma mo kamo nje na me de to na no se mo kamba ni ya re ni ya ti di omo mo kande o Sunsum na mo ma me ya re no but yam hello mitio pa wana mete wonka mete wo se kwanya ya re na yase Sunsum ya de ama wo Sunsum kro no nyame dim nti obekọ hello good evening
Hello. Hello, good evening. Oi ma, me je wo so din abi a hwe free. What I say? Eh fa na hwe free yentio. You can talk to Kumawood. Kumase yentio. No, that's no problem. You say Nsem. Unya bi nya kura na se unya bi ana se free unsa. You be after 1 month not finished. Okay. Koso ahwe e be you ano e wa ha. Hello, good evening. Hello. Good evening. Too bad. 0202 668461. 0202 668462. Hello. Hello, good evening. Good evening. Nyame adom boko, dey be ahwe free. Come to Mallam number na come to. Okay, koso na e ma video no na ha. Ya de ma sisi ya, why? Remember video na ya. We koso na hwe be in few minutes. E be send numbers na ma sisi ya, why? Oh, Mr. You mate. Okay. Right. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hi. We dey be ahwe free. I'm part of the Swedro. Swedro, yentio. But I'm a pato. I don't be a mesto. Now, Mr. Demewala, that's me, your banner. Among the I no banner guy. Now what? Okay. We will discuss it in your banner. We here you like Mallam, like Gibia, me, will discuss. Okay. Any day, the calculator and the chairman, however. Okay. So they. Okay. And that's it. My man, the 2 more course. Hello, good evening. Good evening, actually free. Kumase, Mintio. Juma. Okay. Because you know, we didn't come up. Hello, good evening, last caller. Hello. Good evening, actually free. Good evening, actually free. Okay, Yentio. Now network no. Catch one penis or more pa na mo no. One network ni mamona. Emuna ho sa ma ye. Okay, hello, good evening. Mallam number no so the screen no. Eso, e da so pa. Enti obefa no aka ho ye wi a. Ori ne be din kobo. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Enti wo ho e wo TV no. Okay, you have a for this year. Hello, good evening. Good evening. Good evening, actually free. Free. Tepa. Okay, Tepa. Yentio. But me Juma, for 2 years, Juma, is this what you remember? Kakra was about Nsem na ka Juma from farm. That's the one way. Don't know better people come out. Obey you why Juma doing this kind of name. Okay. That's it. Mama fa for this year. Why, Madaroma? Mama fa for this year. Tepeni no nye last corner. Na yemfa NC. Na yemra fi ebedi nkomo. Afrefo amofre ye. Chenenso. Say numbers we are facing so no studio line. I Kumawood TV. I was a Mallam trans no ano. Menyen kama no. And what can I say? No be one wa omo de ba na yabo. We are live. Enti so oju sika na edi a. O metena ha bi so oju sika di ne. Wo chena oba ha be gina se ha. Aka se Mallam aju sika. Why adwuma 27 years and why adwuma no. Or radio station. E wa Japan be bi o ba wona wo so a wo so on charge wansa. Ebi mo so ba wona Mallam to ntia. Mallam. Yeah, before be mi bi. Oh say my promise and no more frey ya say. No, yan kwa na bako. Okay. Oh say omo frey ya so omo na me to ntia. Wona nyame na e ba be to ntia ana wona abosum bi na e ba be to ntia na me. I'm trying to say.
ya tango bana so you talk about this here da bia na me wade bia me kase me nia Mallam anaso for comfort me kase wo mbeka wa brabo mbeka wo shebem mbeka wo dachi e bi ni Ewiase da apart from me nyame amesoma dem bo bit me katra wo say e se be gafra o ya bodua mbe dani ama ya wodua bo no mo different ya papa ma ya tamfo enti ne sa solid na esi ho no o to collection 100 billion no bit top of ko sha solid dan ho e bright ma na tamfo na dofo dia o no wa shira che wa ko to collection 1 billion ya nhwetwe atwere no ya de wo ana se obitumi kokofa atwere yare no ya wone ma ne bi wo ho a ewa abusunya no mo na ya kase ewa abusunya ma nya se ewa abusunya no da bi atese bi a wo be ba santeman mo ana ka mamu ha obitumi wo akola kete obadwe na ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awo se wo motia no so da bi a me kase wu ya wonim dia wo benya sika to nsem anas sika bi ani ho to nsem anas me sama ahefo akwaba emfamra Ewiase mu nsem ni Sunsum mu dwumadi eso Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ena eno edin komo ebena da bia no nonson enwumre kopem nonkron ena enyamre na iwura Ewiase mu na hwe ne ma ekoso Mallam na ebi mo kasa o penti akpo mo kina che e ma na mo kasa mo kina che ntia se ntia na o mo ka no ena me kasa wo se Mallam me betna ha di fo betna ha o se bra na me no won to ntia wo se Nyankopon na wo di gajo enti wo betimi abegina se Nyankopon wo di Nyankopon ko to ntia wo bi ho never wo ba na aya abompa ye se Nyankopon me srew me ba Mallam e ho a mane Mallam ne ye me boafo ana wona wo ba no wona wo sia se wo hawo wo ye bibia enye yi obeba kora bia ene bia me no kase wo kokunkum ni ba ane bia wona mo krono na wo bo ono wo pene me friend kase krono na me bo ya na me di obi ka na wo ye me sa ndu be ngre ti no de me ka wadi ase bon pa ya se inshallah Nyankopon bre wo be ba no na Nyankopon inhye me mu ana Nyankopon di kwa na me menti me mu awo anya adwuma bia na ba me ho a me yewu okay ebiti me ba no me wi nipa no ana Ewiase ya menye chino de me ka wadi ase menye because anya se adwuma bia na me ka se meye e wo Ewiase na nyina be ye dia na cha se me ne Nyankopon akwakwa ye pe Nyankopon so mpeni ma nipa dansani eno no ye de enya beda entite bia na me ka se Mallam odifo adwuma bia na se meye dabi e wa adwuma obeti ma ya na wa adwuma wo tibe ye eye ndi wele enya bet ya sem but omu mompa ye no momra na nyan beda mo so ebe ya ma wo no obi so ka se aye obi si me ho a obeda obi ne bia da na me ho ya nda me ho okay min duma na me ya na edos ana sabe course ya me wa hai wo free ya me kwa na be fa na me wia wo free me ya na me fa me course okay because if you be aba me nchen na se if you obeko no be free me kwa na be fa me ne wo so na di nkomo akwala na die no beti maka kire wo ana de me ka wo te de me e te wo free me na me fa ya ma fa ana obi so be ba be da me ho no o si dwuma die na ye di no sabe gafra o be ba me ho no anya obi a wo beti ni aba se adura na bibi kura na me de be ma wa me de wa de be ma ama wako se adwuma bi kura na me ya ma wo na se de 7 days a memo wako na 7 days ta mo no wasan aba na wasan aba okay ebi so a o ye yarefo no no nko asore ba o ba mi mu awo yarefo no because obi a wa emre ebi a wa ba wo yare wa emre ebi a na je kura wo asma etime ba anabi a wakoma yare ne time ba na wo wa ba na ebi a wo sika ma mo akọ na guest house akwakwada anadwo no ebi a dia wo ne tifie no ni wo se wo yare ne ba se na wo ye na se ebi a wo beda ho na wo be wu a o ba Mallam ho na wo be wu de wa yare a mi twere de wa yare a wa ye mre no ba ho bi mra ama se wo di obi ba okay ana obi so bi sa obi se busu yare na abusu yare abusu yare de awo ho na kwa me na ba so abusu yare na ba ye okay because and then sabe that na me ka wa ha say
What's our now for Djibouti? I was so young what you do. Okay. And then no be a for Djibouti, you know. And now we saw the one Palanca or Cron. Yes, it would Yaba. But my man, I'm ready to know no more you. Like by Arena or an answer, my console. And I will do so. And as a son, also about. Your friend, Mr. Numi and what was. They make a word, yes, and what was. And the end make us a so how son. Over in China. And I must say, every Yama about the brain. And Mejana, I can't say no was. Now, no one I can have some brand so be in for him. And say, Yarina, what was your woman, you pan up, brand up on German. Me didn't know as well. And say, I'm now. Over what's a Yarino, Mohammed, and you okay. Promise and fail. Promise and fail, I will hope. Mallam, me, I see where promise and fail one us. Therefore, promise and fail one us. Comfort to promise and fail one us. I didn't make us as Obeti me ba me to yare no yare no oba me nchen ya o se Mallam me se me Mallam se we me se me yare me mo 100 million me mo 200 million we ni mo no be he no be wie no oba ba di kura o ka so wa to ta de papa de bra wa ba be dru no Mallam sika na me nya nti me ba da so mo nti o sa ba da so me na o yare ma na dru and also a promise and fail. And then and then I'm a sound and don't come. Tell the whole time of Frammy and go by the face of the 100. One from an promise and fail. And what didn't be a hoa. And the mind and the name of the Breba. Or Baby or Hawk, what did them be a bread? I know Babino. Or so big man, the man who was one to make us all by way. Now, probably see me here that positivity as the best side. What do more bano? Who made me Piana woman so bad before the piano? Or Ejabia, Gonoria Wanya, Babas Wanya, no me and a wafa on fire. And don't find no man again of a baby. Obinaya. And to walk by the Bimman will be a gun. And why and a son no me and the one of Sona Wanya, then obey a baby, and they promise and faith. Madam, put your bra. Not yet sharing your point. Nana, I don't know better. Mammy, was it Nana? I always say, Pity me, friend. Man, I'm me face the Casema. Hospital. You were afraid, Doctor, send me by me for 7 months. Would there be a because of Mallam before comfort or so about Fasebra who saw your trophy? Because some one man who say, I don't know better me yet. I don't to me, ya. Obey a day. Never said, and there say instant one, ya, Zanzan, your say, I'm passing. I am no quarrel for Kurana, says no be under the crap. Anybody, my over that catches of a 10 million beg you will be there. Over that catches and the 40 city beg you little number. Come when you creep on you. And you could do Ginger maybe. If you are power so friend of Christoni or so Malotona. Luther Singer would be the summer. Well, money, no money.